Êvara wê bixêr temaşevanên hêja demxweş îro em disan bi programekî nû ve bi we ranê. Mijara programa me ya îroyîn li ser tarîxa malbata Şêx Saîd. Yek ji neviyên Şêx Saîd têne mir, Faysal Firat, ev ê bibî nîvanê min. Kek Faysal, tu bi xêr hatî eger dengê min dibîzî? Kek Faysal, tu bi xêr hatî, çewayî başî? Navxêrê dabê ser seran ser çavan ez benê. Min got em îro ser malbata we bisekîne, tu bixe neviyê Şêx Saîd tê, yek ji wan neviyanê, dikarî vektir alaka xe bi malbata Şêx Saîd yanê ji kê tê hinek înformasyon bide me. Erê. Kekê min ez te got lê ji malbata Şêx Saîd nebiyê Şêx Elî Rıza Efendî me. Lavê Şêx Farûq nebiyê Şêx Elî Rıza Efendî me. Şêx Elî Rıza Efendî jî kurê Şêx Saîd Efendî mezin e. Erê, gerekî spas. Tu bi xel Xinisê hatiye dûnê, ne wilo? Belê, ez di 58 da li Xinûsê ji dê bûme. Erê. Ez dixwazim berê em derbas wî bikine tiştek hate bîra min, ez wî pirs bikim ji ber kê yek ji malbata min mezinên min wexta got kekê got kirin te kekê gotiye ez te mezintirim, kekê ji bo birayê biçûk ra dibêjin, ji bo birayê mezin ra beg dibêjin, begê min. Tişkî wer bavê heye yan tune? Malumatî te dereqê viya da. Wî digot birayê mezin ra merov begê min dibêjin. Wala li ba me keko tê şoxlandinê ser hezkirinê yani diguhere hinekî kes ji zarokê xwe ra dibêne, ji birazî xwe ra dibêne, ji zarê piçûk ra dibêne. Erê. Baş em derbas programê bibine mijara xe. Min got em ji wekî dest pê bikin min li programekî dinê meze kiribû te qala tarîxa malbata Şêx Saîd dikir, ji wekê te dest pê dikir. Yani hûn heta kîngê ku derê dikarin malbata Şêx Saîd takîb bikin? Heta Şêx Haşîm heta were yan berê wî zî derheqê berê wî da zî malumat kî heye yan tune? Kekê na malumat bi ewan nabe. Yani bi çîrokan û bi gotinan nabe gere belge hebe. Belgê mervan hebe ku meriv belge dayne ortê. Gava Şêx Saîd Efendî şehîd dixînin dewleta Tirk ya her tiştê wî hilaniye daniye yani. Yani ji kî ji ku ye, ji ku hatiye, eslê wî, cisnê wî, fesla wî, ji ku derê, çer hatiye, giş tik dixistiye. Viyan kiriye arşîvê, ji arşîvê jî hinekî kirintî dihatin goyme malbatê. Erê. Mesela Melik Efendî rehma Xwedê lê be, awê digot paşa belge aniye, ravay min daye, ji min ra gotiye, yani paşa askerî gotiye yani ew belgê destê Melik Efendî da ew gotinê wî gotiye kalikê wî mezin İsmail Beşikçi jî tezê nivisandiye, Altan Tan jî nivisandiye. Gotiye wextê Muradê Çaremîn sefera Bexdayê çêkiriye li Diyarbekir anka Diyarbekir anka li Mardinê Sawûrê gundê Çilistûn. Li wê derê Seyyid Haşim li wê derê tespît nake çûyîna sefera Bexdayê. Divê hûn erdê mislimanan dagir dikin, tiştekî baş nîne, tespît nake naçe Muradê Çaremîn qetlîam ferana wî derxîne. Piştê qetlîamê kurêkî wî Hacî Husên
او خلاص به او جی پاش زاروکی ور ملعلی اللي دياربکر اللي اولو جامی دا درس ده ملیه وقتی مولانا خالد دیلزوری مولانا خالد شیخ نقشبند دیجا آمد دیاربکر درباست به وی بخورا ده ملعلی گازی که ده بمر وره بخورا دگره ده حتی ترن اوی دهلای هندستانی لجام شيخ عبد الله الدهلي جوي داري دزبرن جاردن تاني بغداد شيخ علي ملعلي قاسي حفت حي سالان عمل ديك خدمات ديك المدرسة ويدا او ويدا شيخ يجرا دبيجا هري بالي دي صفاتات تاري لبالي ارشاد ديك يعني خلقي را او خدمات ديك ارشاد که نقش بندی دین و نظام چه او جی لسر ویته ان اولته بگلر پالی هبونه گل غدار بونه بگلر پالی جار اکوید زور آیدبند کن در با ته موشه جاردن جی موشه دزوره تره جاردن لیدر مجادله دیگه جاردن ایجا تره دزوجه بجنکا بقیزه که 2 میلیون را دزوجه دبه زابای وانزار ویچه ده دا لوی بجی دبه مجادله که فرد دبه işte şeyhleri çani, şeyhleri melekan, şeyhleri kel khasi و falan خلیفه چیدی که اشخورا دا مزن دبه فرد دبه پشتی ویجی لایوی شیخ محمود فیزی او جی جپالی راد به تی خنوسی تل خنوسی رودنه شیخ سعید افندی جی ویچاقی هبیه یعنی لپالی بیه هبیه ویچای لخنوسی کنه دا شیخ سعید افندی لخنوسی ور جیانا خود دومین تجارت دی که دچه حلبه تی و پشتی وی خود دیاره هر کش پیزانه قماوی بکنی حوجه که جی بحث کرنوی دا آره از تشکی ها پرس بکم نا مالباتا و ین کلو پالیون از ورد زانم او زازاکی قضی دیکن ین کلو خنسینه کرمانجی قضی دیکن در حق ویدا مثلا تشتی گوتون بره زمان وانه بره یه استی زازاکی بیه گورانی بیه کرمانجی بیه چه تی گوتون یعنی چه معلوماتی وحیه والا اکو از پی دزانم کرمانج بیه شیعلی افندی د ملی هاتیه د نالا پالی دا هیم بیه تابی که پیره که وان خانم وانا جن وانا د ملی بونه وانا دلی گاوا دهبرا آخفینه بونه اوکتا دمال دا هر زور لیچه جی هاتنه قصه دانه کرمانجی جی د ملی جی آره ترجمه را او بالامون کشان ترجمه را سر وکا یوتیوب یک جنوی رهبر در حق رهبر دا انفورماسیون داده او تشکیزی ده بیجه در حق مالا منصوره خانم در حق سید رضا دا تشکیزی ده بیجه ده بی سید رضا اساس جمالا شیخ آمد دا جمالاتیای آلی شیر زده بیجی ام işte yani baba kalı kemeyi mezun Şeyh Ahmet Şeyh Mekke mümkün verxiyat ki yeki deniz jimra gotu mümkün evci kurmancımın hatine ba Abbasan nuri evci demeli hindi ben yani ev ihtimali ki peri mezene der vayu mesela pirani vek informasyon az bidim baba Mansur Vındızan'ın Ocak ki Aleviyanı dersmeye le beri baba Mansur Hakkari'ye de pirani livrey ciddi paşeli ciddi beladibi yani evde ümane ki ev cihanan geçtik van yekeki öndereki hene geçtik takriben aynı Baberiye'den belki ev aydı millet yine ödemi ver farkiyatı tine ve gidin pırsamına du emin yani Kemal بله ها تدکاری پرسپیکی اگر دخوازی تشکی پرسپیکی تدکاری پرسپیکی بفرمو تشک بگوتونه نخیر فرمو کرم که
ye vekanzi ver ye tabi va sinemelniyanzi ye wanzi piran derdikevi diçen Maraşê falan tabi van tiştaran baş ne hatine lekolin kirin ji ber wî informasyonê me kêm min got Şeyh Said bixe Nakşibendî bû Xalidî yan çawa bû îtiqat aliye îtiqatê ba Şeyh Said Efendi Nakşibendiye, Nakşibendi, Şafiiye, Nakşibendiye. erê min got ez bi tenê informasyonekê kim bidim Nakşibendî bixe ez dibêjim gelek qîmet didin Xizir ne olo Xizir ji zikrê xe da Belê Nakşibendi terîqetekî di nava ola İslamê da pir müstesnaye, pir baxusûsê wî hene. Mesela Nakşibendi ticarî li cem dewletan cî negirtine. Li cem quvvet û erkan cî negirtine. Devamlî li hemberê zaliman û quvvetan û rêveberê dewletan da mücadele kirine. Yani giştekî wer heyata wana bi mücadelê hatiye. İmam jî were ne. Mesela İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii wana giştek bi quvvetan ra mücadele kirine. Mesela bi Emeviyan ra, Abbasiyan ra mücadele mezin kirine. Wana giştek bi işkence hatine kuştine. Erê yani mizî dixwast ez verim ser vî mijarê yani yek tarîqata Nakşibendî ava dike yan zî Nakşibendî bixe yekê tacik ye merov serê lîteratûra wan dike lîteratûra wan giştek îranî ye Farsî Kurmancî ye Ew Şeyh Bahaddînê Nakşibendi, Şeyh Bahaddînê Nakşibendi. Erê lê berê wî mesela berê wî Abdulxalîk Gucwanî heye 1220 dan da di wî devrê da jiyaye ji ber ku zikrê xe da Nakşibendî pir qîmet didin Xizir bi wî dest pê dikin rojekî Xizir dibêjî tu bi vekê xeba sohbet bike ew serviya her sikevî dibe wexta ku ez tê da dijîm wextekî wer ye tunebûna însanan e li wî wextê dinêrnê yani însaniyetê tunekirin devra Selçukluyan e ji bo devra Selçukluyan ra ew dibêjî va devra tunekirina însaniyetê ye ew zî min got were zanîn erê bi fermo tu disan erê tu berdewam bike Wala kekê ez dixwazim em ji dîroka malbatan taybetî em derkevin dîroka milletan. Em derkevin dîroka mezlûman. Niha di dîroka mezlûman da qiyam çêbûne, serhildan çêbûne. Van serhildan û qiyaman têk neçûne. Vana bi ser neketine, vana meğlûb bûne. Sebebê van meğlubiyetan çi ne? Em li ser vana hekî mijar bikin daha çêtir e. Baştir e. Mesela qiyama Şeyh Said Efendi em bigirin destê xwe. Qiyama Şeyh Said Efendi ela qet tiştekî tune galê min Şeyh Rıza Efendi dibra da dinivîsîne. Dibe Kaymakamê Xinûsê Gazî Mekir ji min ra got eşîretê li Xinûsê hene kîne çi eşîretin silahê wana quvvetê wana çi ne? Divê min got xêr e hûn çima hadin? Yani nizanim ez nas nakim pê bizanibim. Niyeta dewleta hanê dixwast kurmancan qetliyamê derbas bike. Yani qiyama Şeyh Said ne bajî qetliyam çê dikir? Yani çima hebûna kurmancan qebûl nedikirin. Ji ber wê îfade dixwazin Xalid Begê digirin dibin İhsan Nûrî Paşa direve tere İranê û binê xelê Yusuf Ziya Paşa wana li meclisê da digirin dînin Şeyh Said Efendi jî du caran tere îfadê xwe dide. Divê te aha gotiye divê min tişt negotiye divê min roja cimê biye ez çûme cemaet
لميجا جمعي عيادة ذكر يعني لميجا نيرو بشتي جمعي لميجا روجي ذكر مش جو شما هون ذكر لميجا جمعي فرز نيرو نابه هون حنيفينا اها نابه جوارا لسر مذهب مذهبه دبي مواكدن تشتكي ناقوت يعني نيسا قاي مقام او كوي افاده دقره دشنا جاردن دخازن بتليس الشيخ سعيد افندي فهم دكو بانا ويجي دقدبن بندستكن تشتيتين السري در كمان نبا خلقه ارشاد يعني تلقين ديك يعني مساج ده دبي رابن بهف قرن دست بدن هل ببن يك جبي ظلم و اسارت هاني خلاص ببن tabii ki üç ağı misyona evki dimye, şeriat radı be, hilafet radı be, küfür serihti. Bana jî giştik dede peş mektup dişine, merif dişine, piyan dişine organize çedike. Ama tinen lepine de tekinen. Ama peştevi Şeyh ve Ağay Kurmancan be perani, hendeki vina be perani. پشکریا دولت داگرکر کرن بون پیایوی ماموری دولتی بون جه دولت معاش تگرتن مثلا شیخ عبدالرحمن طاغی او که اوی کاتبیه ماموری عثمانیانه یا شیخ نقشبندیانه جبو کجانی تگوت؟ شیخ عبدالرحمن طاغی شیخ عبدالرحمن طاغیم طریقت کرمانجان نقشبندیان هری مزن اوه طاغی پیشش حب قولوی هنه هلاجی مدرسه وانا لدارن دشخون بله؟ جکو جان باجاره؟ وانا لموشینه لبتلیسینه لسرتینه يعني او كي مزنه مثلا ابا منزل وانا قشتك هداينه منزل قشتك منزل وخزناوي قال لك طريقتي انقل اورتي قشتك هداي طاغينه يعني خليفه مالا صيغبت الله حضرت يعني قال كي كامران انان وانا اوجي سيدن اوجي سيدن راست سید مثلا قال که کامران اینان وانا جه دو کسی قیام کرنه به ملا سلیم را سید علی و شیخ شاه آبادین پشگیریا ملا سلیم کرنه وانا جی شهید خستنه خلیفه وانا تاغیان وی چاقه پشگیریا شیخ خوانه کرنه پشگیریا وان والسی تحسین بگی کرنه دولت کرنه وان والسی اجازه بروی ایش دبیجم ابرا پر مهمه اجد بيجم وانا وی چاغا پشکریا شیخ خوانه کرن پشکریا قاتل وی کرن د آوای تصوف دا د آوای طریقت دا طریق دست وانا فسق بو يعني علاقه وانا نقشبندی قطب بو yani gerek bir gora yani gora teoloji eğer gerek tasavvuf bu hareket ki muhalefet ya jiber ki düzeni kare kete kirin aliye hükümdariyanda memnunun jiber muhalefet eğer muhalefet bu inahe nani ci ve deme evde kevi tabi elbet. tabi yani tarikat da serferze yani vacib eku şeyhi eku dest daye silsile nakşibendi dest yügür diye gaşe lehembere yak hakateki kıyam kır gere lecem şeyhi khaba لجام شيخي خوانسكني شو جام قاتل شيخي خواسكني يا بوچه فاسق بو قطاندن قطبو يعني علاقه وانا نقشبندي لويتي بريني قات براخوا شو باش نكن در حق علاقه حرکت آزادی yani hene kesti beji
esas azadî vekek serhildanek organize kiribû de serhildan berê dest pê bike devletê xeber girtibû loma provokasyon çêkir got ki tiştek çêbû got ev serhildane tişkî ver alaka Şeyh Said bi Hereketa Azadî çibû rastî bi rastî Hereketa Azadî nav tişkî wiha da bû mu tevgerekî wiha da ji bo ku serhildanekî çê bike tişkî ver hebû yan tin nebû Ez benê ez spas dikim ji bo vê pirsa we niha Hereketa Azadî her kesê xwenda yani zanin bixwînin binivîsînin li dîrokan binêrin Hereketa Azadî bi xwe nav heye bi xwe tune yani ek îmzakî şil tune belavokekî wî tune bi navê Azadî tu xizmetek wî tune eger dibêjin arşîvê ûrizan ew jî îftiraye arşîvê ûrizan ji tiştek werne ki dixwaze birabîne belavokekî wana îmzakî şil dayne ortê bibêje azadî li vir ev e vî xizmetê kir gava azadî hebû a qasa serhildanê Kurdistanê derketin çima li cîkî da derneket a İhsan Nûrî Paşa li Agirî derket ortê piştgirî kir şer kir an ew ê belgê wî li ortê kanê va süreca hanê divê pêvajoya hanê da Hereketa Azadî û endamê xwe li kîjan cî piştgiriya qiyamê Kurdistanê kirine bira wî jî dayinin ortê ew jî tune Şeyh Said Efendî dubare dibên binê wî jî bi çizgiya sor dikişînin tu eleqekî wî bi azadî tune ne ew ne kurê wî Şeyh Elî Rıza Efendî azadî hela bi xwe serokê wî nediyare yani bi texmînan dibêjin mesela dibên Xalid Bek rehma Xwedê lê be kalê Xalid Bek dibêne serokê azadî ye ez benî pekî serokê azadî ye ka belga wî ka îmza wî ya şil ka li kîja mehkemê da bi navê Hereketa Azadî hatiye damezrandinê hatiye mehkemekirinê kan Şerq İstiklal Mehkemesiya Bitlisê di derheqê şehadeta Xalid Bek û Yusuf Ziya da çi nivîsiye çi gotiye îddianame çi biye parastin çi biye bana giştikî gereka derkevin bana kes naxwazin ne malbat dixwazin ne jî heskirî wî dixwazin ne jî dîrokvan dixwazin mesela ez bi xwe feqîrê Xwedê ji dîrokvana profesorê dîrokvanê tarîxê üniversitê ra min telefon kir min got ez benî hûn dîrokvanin hûn li ser tarîxa me kurmanca nêzik dişxwilin hûn Şerq İstiklal Mehkemesiya Bitlisê yê Xalid Bek û Yusuf Ziya wana hûn çima qet belge dernaxînin aha qintikî biçûk jî qel ortê xuya nake mesela hinek kes hela rad min dibêne Xalid Bek rehma Xwedê lê be bi îdamê şehîd bû yan bi gule şehîd bû ew jî pir net nîne ez dibêjim bi gule şehîd biye hinek dibêne bi îdamê şehîd biye yani ez yalnız iddia jî nakim nizanim çünkü belge tune di destê min da tiştê ez pê bigîşîmê tune hal em vegerin ser azadî heta azadî endamê wî Hemîdiya Alayiyan da kî cî girtiye ewin Kor Hüseyin Paşaye Musa Begê Xoytiye Xalid Begê Heseniye Kor Hüseyin Paşaye Kaymakamê Xinûsê Kaymakamê Vartoye Nehiye Müdirîne yani aha tiştekî ecêb yani piştê wî ra van kesana di qiyamê Kurdistanê da jî cî negirtine ev ya ji tiştekî diyar e yani em wekî Xalid Begê cîbî dikim
از ببیجم بله اره خالد بگ خالد جیبری بگ yani جبری بفرما بله ها منگو دنگ تنهاد خالد بگ جیبری بله بله دنگ وقت پروبلم اره اینترنت اره ده سفر درس می دا نه ام از ویان اره دبیمه اره ده خالد سفر بگ جه ارزورمه به تبه دنگ قوت بی من گفت خالد بگ جیبری pardon de berê navhamîdî alaydarê de wexta cî girtî bû di hereketa li hember Dêrsimê de em nas dikinî ve demê rastî endamekî Hamîdî alaydarî ye û gora emrê devletê hereket dike li wer xuya piştî demekî dinê navbêhna varan da hinek nakokî derdikevin lê tabî em nizanim bi çi avayî bû çi xas bû geçtî çi merhaleyê te mesela Rusan nazî hinek tişkotû bû تبغى تبيني توي بخونا تبيني اسباني ديروك ناسا بخونا تبيني بله erê kujanê te got kujanê ez bibînim he yani ez çi bibînim te got والله مگو تیوانا دیروک بانان پرتوکی وانا انا تبخونه تی ببینی bayrak hoca Mehmet Bayrak kes ne öyle ben bale او پر an دیروکوانه کی پر باش وجای سراب دکم جیرا از پر اوی دخونم پر جی قیمتلی دنوسینه erê min got peki alaqayê derheqê alaqayê Kurdan û Rusan da çi malumatê te hene varan ji ber ki pir caran li hember Rusan şer dikirin em wexta zaten Kurdeme mesela Kurde Halide Şerazorî Mevlana Halide Şerazorî di wexta şerê İran û Rusan da evzî daxilî vî tiştê dibin Naqşibendîtiyê dibin mesela alaqayê Kurdan bi Rusan ba çi ye yani sebebê dijmintiya Rusan Awsa bibêjim Şeyh Said Efendi şerê Uruzan nekiriye Vakti Uruz hatine vî welatê dagir kirine Kurmancan û Hemîdiya Allahiyan şerê kirine Şeyh Said Efendi nekiriye Şeyh Said Efendi çûye û nava wana mîzekî Galên Şehriz Efendi alvira da dibêje rihma Xwedê lê be kî dixwaze bî meselê hîn bibe ji devê wî ewil Tu dikarî cartê kitabê nîşan bidê bi temamî virgültine sirf gotina wî ye kaseta wî ye min got tu dikarî cartin kitabê nîşan bide kitab babam Şeyh Said kê ew girtî bû kasetê babam Şeyh Said Şeyh Aliz Efendi min got kê ew weka intervîya Şeyh Aliz Efendi dibe çi Şeyh Aliz Efendi dibe çi dibe bavê min çû cepha Osmaniya Hemîdiya Allahiyan û Rizan dibe mîzekir Tevingê destê Osmaniya menzîla 500 metro e menzîla Tevinga û Rizan jî 2000 metro e tank û topê Tirk û Rizan heye û Riz tank bine davêne ê Hemîdiya Allahiyan tune dibe gotiye ava îşa îşile ava îmhakirina me ye dewleta Osmaniyan birçî tezî bê ser bo bê tiş me berdaya vira dibe herin bimrin yani ji me ra çi dibêje dibe herin bimrin hûn dibin şehîtenin cennetê ev ya çîrokekî mezin serê me çêkine Şeyh Said Efendi dizvire dibe evî şerê bixitîmînin ê ku nêzikî wî ne para pêra têne
شیخ سعید افندی ته دبیجه اف دعوه دین ایمان جهاد نینه امحا کرنا میه امحا به مکرمانجان به اورزان بدن خلانه تیز بدن حالا حساب ایمان چیه شیخ سعید افندی مالا خواهی شاقی دگره بارد که تره پیرانه یعنی سرحده تره پیرانه تره بریه دبینه شیخ سعید افندی لبراق وره شعر افندی چیروکه کی خوشی دبیجه دبی جنرال کی اورزان دبیجه یک کرمانجه کی وگرد نکوشم بینم بمرا برا با آخف اجه بپرسم تابی که تینه دبینه اورز دبینه لحنبر ما عثمان مسمانی دبی کرمانجه نه همشهر کرمانجان دکن دبی دعوت به کرمانجان دا پیمان امضا کریه مختاریت دایه عبدالرزاق بیه قنصلوس ارزروم احسان نوری پاشا ملا سلیمو فلان پیمان مهنه عبا چیه وان کرمان شهری مدکن دبی و یکی گر ساق بینن جمن دیجم جرا دبی کرمانش دبی تو چما شهری مدکی تو خلکی رعیایی تو مراشی لازمی جو عصر لازمی و دکن جتی داره دکن جبروی تو شهر منکه تو به طرف بسکنه دبی ام عسکرن کشتن شهر ایشه می مسلک می سنت می هون چما شهر مدکن هون گندی رجبر جودکار و خیره دبی ورست دبی است بکشم ترم جنتی تو بکشی 10 ساعت ترم جنتی دبی یا کی تاور خاپاندی اما دعادی کار لکوه هم است بکشم تو تری جنتی هم تو بکشی تری جنتی دبی یا چقا احمقه دبی باش برسون نین بکشن yani لسروی اورز و کرمانج بله اورز و کرمانج وی روی شونداتر کین چه بیا یعنی کرمانج نیشتن اورز بگیجه بحراسپی کرمانج بمرن یر کرن امانی حتی جسار قامیشه او که کرمانجان چو کرده با بنون و آب خواه بچک و سلاح خواه چو کرن در با گرتن تسلیم ترکان کرن اویا شهرز افندی پر زلال دبی به بلگه بجی مثلا شهرز افندی دبیجه او که دبی دشیخ و اوی کرمانجان دا ان زانای سیدای نهری بیه برازی سید عبدالقادره دبی سید عبدالقادر جی چوبو اون را دگو جهاد اون را شهر بکن نظام چو او جی غلط بود سید عبدالقادر سیدای نهری دبی انسانه که انترناسیونال بیه زب زمان زانی بیه زب جیر بیه جهاتی بیه اقلی بیه دبی وی شاقه کرمانجان پروپانده چکنن پی بشکینن گوتن اویا بدینه نیخوره شراب دخواه دینوی تنه لبروی خلکش دور خستن yani şarap günahkarı her mezan diye hesap kırın. Ya peki ve deme بله yani او که اکوار کرن yani anti قرا پروپاندا da benele propaganda reşte benele abi çekin insanlar işte doğrayı dur kıstın. Rast o yani Osmanlı efendi abiyan da be aç pergirin de beje İngiliz anjı Kurmancan rago açıkaz çeku silah dedim ve hundben tarın dedim Osmanyan dedim Türkan. Az de mi hun be Türkan ra şer degen از سلاح دمه و شهر نکن نادمه دبی وانا ریوابر کرمانجان یعنی آقا و شیخ و بگو عشیرت وانا چقا سلاح و اوج انگلیزان گرتن برن چوندان عثمانیان شهر عثمانیان نکرن دبی انگلیزان جگو وقتی ور اجبر شونده اجی ترم ایرک به عثمانی را اتفاق چید کم چما برا دکن چوبان را کر اتفاقی چوبان را چه کر evzi rastı. Yani eğer İngiliz tevki alternatif bibini ve deme ev betere kar beke. Yani ve ticarete, siyaset ticarete. Eğer ne bir alternatif illa şerbeke, ne bir illa
شهر بکه سر نیارتی خواه بیان بکه به نیاری وانم تو نیارتی اویجی نیاری بکی آره و قصد به شیخ علی رضا افندی را او وکا کی چکر بو اینترویو کی چکر بو او با قاستا دو مشعلی افندی رحتی وقت 67 دا بیه چندان دا مالا لعن قریبیه شیخ رضا افندی نخواشته انقره سر دکتر روی داری اف قزتجی من بحث کرده چک دوغان بو Doğan Kılıç او تابع ملک Doğan Kılıç و تابع ملک افندی پیرا رپورتاج چه دکن آره شهرز افندی د پرسن اوشی د بیجه یکشی پر نخواشه زو قصه ایش دکه چه ازیت خواریه مثلا بحثا شهر ایران دیگه چونا ایران نها از بنی تقه تپه حسیه ریبا چونا اندرش ای کیه دیروکاس برخوادان گریلای رو عرده دا دبین ملا مصطفى برزانیه یکشی دبین اوی چیگوره کیه دبین Derek Mao da Türkiye te dibin gotin uzun yolculuk revati adreş Derek Mao da te gotin per ha vekti eko em çekriye şeali eko em per revati adreş çekriye şeali zafendiye Şeyh Ali Rıza şeali Efendi zafendi kay keşi kurmancı Şeyh ere Efendi jibra la amede hattan İran'e hattan Tehran'e terajü dizverate tera ravanduzi da tera hattan Bagdad'e bine khate de Suriye yani Kürdistan'a Rojava'yı. Yani vekta diçe Taran deski daya ve demi ki hüküm ser hüküme Deste şahtaya şahta. ere jibo alikariye diçe yani jibo Deste yani şahtaya lidere ve esir. eksil dikin. Bele. Lem Löve esir digren, peremere üje digren, piyati tere, de çiyada derbastı be, kurmancı ve esir digren, kurmancı zulüm dikin, terecem İsmail Ağa Simko Ağa dine. جرات به پشکریا ما بکه جی بدم هم شهر بکن اسماعیل آقا اخنا نابه شیخ سعید شهر زفندی الوداره نابه شهر اسماعیل آقا داجی دیتنه یا ویجی دیگه باشه جوی درباست به تره جم مالا نهری سیتای نهری وانا جوی داره جی تره جم انگلیزان کنسولوس بغداد انگلیز وی قبول نکن وچای dilekçe ki wici heye resmi ji konsolosa Tehranê rajê ji Bexdayê rajê. Veri de wî vekî da dereqê Simko da tiştên gotin malumatê heye kitabê da mesela di wî intervîyê da yanzî dereqê Simko ji Simko ağa behs dike dibe Simko ağa پر قهرمان کی جهاتیه جیبیه دبی دلسوز بیه دبی مجرا گوتیه تو شهر بمرا عالی مبکم بمرا شهر گوتیه نه ایران را شهر کن دبی ور بود داوید آجی تو کس لجم نما خلام ویجی بیلجی هستن تنه دفقری دا مرچو ya maalesef yani dırcı değilim. Mesela Rusan da yani trajedi ki mezin pir kes rast trajediye rast pir kes sanatiye rasti yek ji hevalên program çedike çarpel medyayda vizi ba salakayê Rusan Harun Coşar û Kurdan kiribû de wexta Şeyh Şamil da Kurd ji bo veka îtiqata xe diçin piştgirî didin Şeyh Şamil li hember Rusan şer dikin nizam aynı wexta ya wextikî dine ye ve demê Urus dibêjin bana ez wê nizanim Kurd
eri dibêjin varan kîne Ez ver wî pê nizanim lê bi jêhatî li hember me şer dikin, belê. ji ber wî lekolîn dikin. Paşê dibînin ki varan Kurdin li hember wî şer dikin. Loma ew dibî sebebek ki varan navxeda beşikli üniversiteyê beşkî Kurdolojiyê ava bikin. Muhakkak malumatê wan berêzî hebû lê zêdetir înteresa wan mümkün e kişan. Lê helbet eger Kurdan menfaata xwe nezanî çû ji bo kesê dinê li hember vîya şer kir, ev dijmintiyê zêdetir dike. Yani ya problem zêdetir ba Kurdan e. Nav Kurdan da wexta yekîtî tune bû, lihevbûnî tune bû, navxeda lîder qebûl nekirin, yan zî du lîderê xwe neçûn ve demê Belê. kesê dinê van tiştanan bi kar tînê. Baş e. Ez benê em Kurmanc xayînê xwe derewînê xwe ji xwe ra dikin rêber, dikin rehber, dikin serok, dikin îlah. Em qehremanê xwe, başê xwe jî digirin dikin vê piyan binê nigan. Divêne heqê te tu ji xwe deamlî binê nigê me dabe tu ji me ra bişxule, ket bike, emek bike. Em gereka viyan rast bikin, em viyan ortê rakin. Em tucarê xayînê xwe li ser başan temîz nekin, paqij nekin. Xayîn xayîn e, paqij paqij e. Ha xayîn welaw ku eqrebayê me be, bavê me be, kalikê me be jî wî kiriye, sûcê wî ye ê min nîne. Gunê wî ye nakişînim. Gune be gunê wî ye. Yani her şahsiye Geletî yani. kiriye, geletî kiriye. Der şer merê wî çaxê çi bûne, çer bûne nizanim ama îro ez mîze dikim ew xiyanet e, ew xayîn e dibê me. Dîsan jî bavê min e, dîsan jî kalê min e ama xayîn ye. Ama ez bînim xiyaneta bav û kalê xwe bizanibim, bînim li ser başan, li ser paqijan temîz bikim, ew xelet e. Ew hem ji millet ra xelet e, hem ji diyalektika ilmê ra xelet e. Yani xeletî du heb xeletî nabin paqij, nabin baş. Xeletî xelet e, paqijî paqijî ye, başî ye. Ya wexta em disan vegerîne hinekî Muratê Çaremîn dibe ji ber ki Muratê Çaremîn 1638 Bagdad zebt kir, ev weke hükümdarê Bagdadê û Revanê. Revan disan memleketê Kurdan li Azerbaycanê wan derin rêzî wî zebt kiribû. Lê tiştekî pirê balkeş e, mesela li aliyê me Kurdan pir kes wer dizanin giştik piştgiriya yavûz kirin, Kurdê me yan zî bi piranî, lê em dibîne va wekî Şêx kalikê wê yê mezin li hember neviyê yavûz derketiye. Tu çima diçî memleketê xelkê îşgal dike. Yani ev tê wî maneyê ki hindiktir niviyê Kurdan bi wekî ra nebûn. Bi Osmanlı nebûn, polîtika wî wek tercîh nedikirin. Tercîh nedikirin ya piştgiriya polîtika Osmanlı nedikirin. Tekzîb kirine. Erê. Rast e. Yani weksî wî nîşan dide. Yani wexta em li tarîxê dinirinê devra Qarakoyunliyan da mesela Qarakoyunlu bixe wektên zêdetir alî hez dikin veran. Wî wekî hükümdarê Qarakoyunliyan Qara Yusuf bi qîza wekî hükümdarê Bitlisê ba dizevcî. Navbêra vanan da alaqayê baş hene. Vanan davî Osmanlı çedibî bi Osmanlıyan ba alaka nine zaten va mintika giştik alaka wî bi Osmanlıyan ba tune yani bi Tirkan ba tune. İranî gelê viran e, li vira mane, wekî erdaxe hesab dikin. Baş em got siyaseta îroyên te qala wekê kir, te got em xadî ji wekî tarîxa xwe dernakevine yan zî qîmet nadine kesekê bi qîmetin yên ki xirabin wexta ew merovê me ne xadî derdikevine halbikî gerek tarîxa milletî de va tiştê hena
تنبی وکی وی پیوانی وی جدا بی وکی ملت دنه من گفت سیاست ایروین چوادی بینی مثلا سیاست سرکه قیمت ده تاریخ یانزی قیمت ده شخصیت تاریخ آخه ده چی ده بیجی ام به چه روازی چنه بريمن كاكونا اج ملت خوا جانجي خوا تشتك تخوازن ادبمه ام يك تشتك يشخارات بكن خال بكن ام بيجن ام كورمانجن زمان ما كورمانجيه دولتا ترك برا ما رسمي قبول بكي براد قانون خوا و قانون خوا دا بيجه كورمانج هنه زمان وان كورمانجيه شريكه منه ام بيان قاوا بينن اورتي لدورا بيان جي ام دكارن تمام سياسات كورمان ببنيك لدورا بايراقه كي جي ام دكارن ببنيك يعني تشتي ام ببنيك پرن قاوا ام تشتي كي ها ببنيك ملت اول هنه مذهب هنه باوری هنه به باوری هنه گشتک لدورا بیان دکارن ببن یک انا بمه ایلا از بخواه اولدار اسلامی مه انا بیشم ایلا هون هر کس دینه دبن اولدار اسلامی لدورا شریعت اون توپ دبن از و ادارت کم از وی تشتی نابیشم اصلا نابیشم ادبمه کیش خواه چر باور دیگه کی لچد حبینه برابه حبینه ام تنه جهب را ریزدار بن ام دجینی و حقارت و بیکنو کی آقا و اولو باوری هفدو نینن ریزدار بن کی چه باور کریه چر دجی برا بجی سربسته ام لدورا آلکی لدورا خالکی لدورا ناوکی توپ سر هف ببن او جی بس اجمرا زیدی جبو جواتا ما یکمونا ما پارتی مجی برانه بن سلطا سروکان الهان جخوا امگاوا یکی پر حس بکن اله شخوا کن اله یعنی هر سروکه کی پارتی کی اله کیه برا اله تو نبن برا انسان به انسان جی قول جی خدان خطایه یعنی خطا قرآن را با خصوص شرطه یعنی خطا نکه نابه قول گرک خطای ویجی هبن باشی ویجی هبن خرابی ویجی هبن چون که انسان قوله بشره وان تشتان قبا ام بزانه بن دوره ببن یک ام بسر دکبن او قبا ام پروبلم جی چه بکن پروبلم پرن راسته راسته yani gerek Kurzi veki millet dinê bawan çi ev çewa dimeşînin karê gora pîvanê wî hereket bikin gora pîvanê siyasetê ji bo milletbûyînê ve gelekî mühim e yani hafıza meran hebî merov bi tenê ji xe dest pê meke lê van salî daviye ev tişta gelekî xirab bû bêkî qîmet bidin şahsiyetê xeyê tarîxî hine kesan pir xeder xistin pêşiye ev xeletekî mezin bû halwîkî em gerek xadî tarîxa xwe derkevin min got di wî aliyê de berê wî ez tişkî bibêjim gavadinê me qala Şêx Şamîl kir Seyîd Ha û Şêx Şamîl her du ji murîdê Mevlana Xalid bûne heval Harun Coşar qala wî dike va tiştê hene elbet pir mühim e min got lê mesela Şêx Saîd em nizanî mezela wî li ku ye turba wî li ku ye ye Seyîd Riza em nizanî ye Alîşêr em nizanî ye gelek kesan nizanî ma ba Kurdan merov siyasî mebîzî dîndarî yan zî wekî vicdan e zaten mesela vicdan e vicdan bir tiştê qebûl nake gerek berê her tiştê gerek vicdan hebî piştê wî tiştê dinê tên min got eger van kesanan insanan
ev vicdana hebuna çima be vicdaniye hember be vicdaniye dengi ki bilind dernaxinin. Yani va hakaret ki her mezene merobete te kuştuni tinizani turbavi kuye. Çima winadın yani. Keke man. Eri. Keke man. Naha kerem akhara دقیقی مساعده که از ببیجم نها ایکو بسری مدکه دیسان امن دیسان ام کرمانچ بسری هفدو دکن جدار کرمی دار نبه دار پوش نبه قبل شیخ سعید افندی لعامد الدری چیه تبه 46 حب معرفان اویا یک اپراتوره که بلدیه آمد دیاره کرد ویدیو کیوی هیشترات خازم باشه بشینم داری بکه راتوره رنج نزانه قسایش بکه دفعه قومت اسکری گازی مکر بلدیه گو اسکری کپچه دخوازه هر فلان داری دفعه اجی چون داری بی کپچه خواه دفعه چاوش ایک خاص مرا گو تو براد کلی دفعه میجی لا او جی آنکا خستخانه آلمان دبیجن خستخانه دپش دوید از باخچه عسکریه دفعه چون موی کلا دفعه من کلا مذاکر مزل اکتر کرد دگو مگو قومتان مزل در کرد دگو گو تمام işte امجلوی دیگرن کفن yani مزل اکی دفعه من موچاویک مزل دی مذاکر انسان بپیش مرو فلان مگوداری دکرن لوی داره دبی قومتان جگو بس از هرم جمع قومتان خواهش جه بپرسم نیسه دبی چون پرسی حتی هاتم دبی مزل وانده بود دبی مگو قومتان آباد چیه دگو گو اغلم ترکی دبی لبرا یان 46 47 جنازه هنه لبر هاتنه بن آخرنه ام نوی دیگرن هلا هیان تنه وای هیا درک تمام سری بختی من لیره هذا اجی زبریم زو مسار ختم اندو علی خستم چو اجارنها ادبیم چه او خسته خانه عرده وقت بلدیه رئیسی رفاح احمد نظام چه پاشناواوی گربو هشنایی یعنی ندیشت ایمار چه به باشه هادپ هاد ایمار روی درخست کر ایماره باشه عثمان آقا جهاد ایمار دای روسات دای خانی دا چه کرنه ایکوی عرصه جلده جیان گرد برچو چه کر شیخ کرمان جان انصاری اوغلی انصاری oğlu. Yani برچو با آلمان را قصه کر خسته خانه از دقیقی کر خسته خانه امجی چون حتی آپ من شیخ ملک رحمه خواده لی به خدان عرصه جی نابی جاهید بو لجی بو حالا انصاریان نگرته بو جراغو جاهید بده بده جاهید پرکی استرونومیک رقم ایک مزن خواست شیخ ملک گو یا عیب اول سر میان تجارت نابه ام پره متون ام تجار نینن زنگین نینگو امی پرسو پرس بدن امی بدن ام ناخ امی بدن جی مزل شهیدان ام جی پرجی کار جی نابینن ام ندکن اوتیل ندکن خان ندکن حمام یا نهایت جی شهیدان ام لبرای بونایی دگرن جاهید گو نه گو از پران میزد کم گوش بو من پرم مهمه شیخ ملی گو چاوره گو تو زانی تو خودی باشه جاهید بی عرصه برچودا انصاریان جانی اوک چه که شیخ ملیک انصاریان را گو و مادم که وی شکریه لسل موتل چه نکن گو قرشه نبن بکن یشی لانا و چه پره دای همی پره توب کن بدن و انصاریان گو ما اوتل جوی ورداتر شکریه او جی ترافو اوتل خستخانه مدانی سر مزل دبن ترافوی دانه مویداری بالا ایشتیه شنی گوه نابه شیخ الاسلام انصاری ناوی شیخ الاسلام نظام چیه
بند قزته دا بخوا خوان برسبا شیخ ملک دا بو گوت وی چاقا ویداره جی سرخوش و عیاشان بو ویداره میز دکنن رقی دخوارن daha چهتر بو مینا خسته خانه حقارت میزه که یعنی کروت وی حقارت لکی کی 46 حب شهید هنالوی هر 46 حب شهیده کی تو مالبات حساب که 2.5 میلیون انسان هیتابی که مثلا مالا صالح بگی هنه هیالوی مالا شیخ دیاربکر گلک لوی هنه ای لجه هنه یعنی ای ملکان هیا ای چانه هیا گلک آیله 46 حب جه یکشی چرکز علوی تو دزانی نه من ندزانی او به تشتیانا شیخ سعید افندی را شهید کتیه لامد نوان شهیدان ها؟ اره من ندزانی یکی چرکزه یا چرکز علوی خنوسیه چرکز علوی خنوسیه ناوی چرکز علوی خنوسیه یعنی بخیر در اساس خدا چرکزه یا کرمانجه نه کرمانجه علویه ها ناوی کرمانجه علوی چرکزه ناوی چرکزه اره یعنی ها zaten او سیس شیخ سعید افندیه یعنی اره و داوی در حق عاشرت کردان دا کتاب در کتب لوری چند حوال işte Gültekin, Burak حوال کدن علی حیدر بکتاش سر خوش کریزی نویسانده بود لوری جی dedin serhildani ki yalnız şerki navbena devleti Osmanlı u Kurdan da mantıka Erzincan'ı Bingöl'ü Elazığ'ı wan berdevam dike li emdi binni dixazi mesela Kürd Sünni li hember Kürd Alevi bi karvenî li vanan giştik takriben praniya wan gerek Sünni bi gerek Alevi bi behevra kar dikin li hember Osmanlıyan şer dikin Osmanlı şer anda dikin yani tariha Kurdan da misal ve Şeyh Abdurrahim kaki dakiki جیوی هاتی اوه دقیقی مثال شیخ عبدالرحیم جبنه خطه تابه 12 حب حواله خواست مالا سید خان تینه پشگیریا سید رزا لوکه دکن کمینه لندا پاسلاته شهید دکن آقاسا بسیط yani. Evet. Veki hevali kimin yani derketi programı pro evci aşira koçan ez baver navi koçan aşireti bu ve demi vekta Alişer Efendi ji koş giriye diçe dersimi bavan dimini yani ev dixazın alikarya Şeyh Said bikin ve mendiki ji berki devlet dikebi ferqavi berevi lember vanan aşira vanan operasyon ikidike ve demi pirkeş ten kuştun koçan aşireti yani Kürt beri de alakay wan heye yekizi ferqiyet ki mezin nabinin ji berki Pismamê hevdine, meriyê hevdine, nizamçı problemi ki mezin tine. Em bi tenê vî meselê da nine mesela hilafetê da zî xadî yani gerek Mustafa Kemal zî xadî hilafetê derdikevî destpêkê da. Li Qoşkiriyê zî Alişer Efendi dibêje hilafet ordusu komutanî xewer bi nav dike. Disan mesela hilafetê da Şeyh Said Efendi zî vedemê veke. Yani min got Kürt ji ber çi ve demê xadî hilafetê derdikevin çi bu mesele? Ji ber ola xwe yani mesela merû gava oldar bu oldarê İslamê bû xilafet gereka hebe gerek xilafet hebe xilafet jî ümmet niha estê xwe da mesele pir bela nebe niha proja xilafetê gava rastî li ser pirtûkê çereye were ortê gelek tiştekî maqûl xweş e di wê derê da dewletê esebiyetê tune dewlet tenê quruma xizmetê li tu ol û reng û esebiyetê nanêre yani ten hiqûq û edaletê icra dike xilafet
مقامك وره اجا خلافات وره درخست اني دان دست عثمانيان اني خلقي جبونا ذوق خو و كيف خو خنقاند و كشتون و نظام چركن رزالت كرن يعني قال لك بدل li hat guherandine. Yani düvi aliye da zî navbeyna ez dixwazim ser wî wisa bibêjim. Erê divî aliyê da zî navbeyna Kurdan û Tirkan da tradisyona wan da ferq heye. Yek veke qurumekî bi temsiliyetê veke mühim dibînî. Yadinê bi îşgalê bi zorê zebkirinê tişkî mühim dibînî. Aliye Fikrî da zî her çiqas hilafet kelima hilafete bê qebûl kirin zî ferq heye. Yek qîmet de rizatiyê, yedinê qey qîmet nade rizatiyê, yedinê qîmet de hükümdariyê. Tabii ferqiyetî mezin e. Vekî dinê. Peki min got vedeme bê provokasyon bê tiştek li hember Şêh Saîd falan operasyon kirin. Ev tê wî manê ne û? Yani tişkî veke serildan tune bû devletê. Lemberê Şêh Saîd Efendi Şeyh Said Efendi Müslümanê Kurman giştekî alî dewletî pirî bi piranî xelk yani êku piştgiriya qiyamê û alî kirin gelek kêm bûn. Mesela Fehmî Bilal şeyx bû, ne xwedanê ol û ne nizam çik bû, însanek sekûler heta hinekî ji divêne ateîst biye. Ew ji biya qiyama Şeyh Saîd Efendi yani cî girtiye duê derde gotiye biya şerê min e dawa min e. Wî Şeyh Saîd Efendi şehîd xînin ew îddianamayê vay îddianamayê da dibe Kurdistanekî serbixwe û azad çê dikir. Ji ber wî sûciyî îdam e. Mesele evet rast e. Esas verxuya yani halkırına mesela Kürt varan da ferqê dane tê berê da devra Mahmud Duemîn piştê wî varan dixwazin devletî merkezî weke Prusya çê bikin. Giştik yên ki di mintiqê da kesên weke şêx yan zî bek kesê desthilatdar yê Kurd wanan li ortê rabikin giştik bi valiyê qaymexamê xwe her derê îdare bikin ji bo wî projeyekek heye li ew proje di demê de bi ser nakevî ji ber ku şerê li hember Rusyayê falan wî sekinandin dide gerek li aliyê Balkanê wan deran şer dibî gerek vî aliyê werxuya ew tiştê hena daviyê bi weka hikûmeta nû wî tiştê disa wî polîtikayê dimeşînî lê vê carê ev polîtika wan bi tiştê nasyonalîst bazî hatine zêdekirin yani ji ber wî ji berê zî xirabtir dibî va tiştê hena. Yani proje berê de hebû şertan şert müsait nebûne ve wî tiştê bikin lê daviyê ji ber ku va tiştê irqçîtî ketin nav bi wî zî zêdekirin nasyonalîzma Tirk bi wî zî zêdekirin zêdetir tûj bû vanan qatiyamê wan zî mezintir bûn verxuya dike yani wekek Mustafa Kemal bixe paşayê Osmanliyan bû Belê erê belê Mustafa Kemal her çiqas paşa bû ne jî Tirkiye ezmenî erê rast e bixwe Tirk jînîne paşa Osmaniyan e Tirk jînîne yani ev tişkî interesan Tirkan jî
Zaten ev tişki interesante Türk Yek min el milliyetçi ki Türkan heye esbeni ki yek milliyetçi ki Türkan heye gazeteciye jili İngiltere'de sekine nabi ne bejim video çedike zavşi nijat pereste yani ya qablin kerdit khadbi ya abya karna kalke men jmenni nada be hayra galak de bahace ya yani ev tişki pre interesante zaten ev Ali ki kalı Orta Asya'daki yenki Orta Asya ne Orta Asya'ya navin şekli van tip van huyaye neziki Çinyane falan le yenki Aryanın yeki Slavın yeki vekin yeki porzer nizam çavşin huyaye evji huya jikuti ev çava bana yerreş ye sıpi ye nizamçı giştik bibin yeki nijad ne mümküne yani ilmi de ateş güvertin ne halbuki yani bana Nıvra mesela az İngiltere'de benim. İngiltere herkes ve ki İngiltere'de zani. Beşik İngiltere'ye. Ve kedini nav Birleşik Krallık'ta vekkirin. Birleşik Krallık pişteki İrlanda'ya bakur dahili Britanya'ya mezin bu navkirin Birleşik Krallık. Yani kraliyeta yek buyi kirin. Vanan dikariyan bu gotana gittik İngiltere'ye lever ne kirin legi her yeki meclis olan heye çar devletin de bejin hem çar milletin peyda bu ne dikarne zamanı xevek bikin hebun avan kabul dike ve demi yeki İskoçizi serbilind digeri partiye wan hene dixwazin referandum çê bibî vebixetin yeksî dibêjin veqetanın bame ji bo me tişkî baş tune eger hürriyet kî wiha hebî ya zerara xe ji wan razî tune esasî zêde tişkî zerarekî ez nabînim min çi dibêjin yani çi zerara ye Tirkan ra yan zî baveriye wan bixetinin ji bo halkirina vî meseleyê Naha Türk vakti bir devleti çekine ittihatçı hükümeti hani bu hükümranı cumhuriyeti bu ittihatçı devrada evk çekirin Turancı fıkra Turancıti anka iktidarı anka alata hani cumhuriyeti hani ittihatçıyan cumhuriyeti lidar xistin cumhuriyeti Turancı ne Turancı jî ırkçîne, faşîstin dijminê kurmancın. Vana hettanê ba sîstema hevda nekeve heqê kurmancan jî heqê Tirkê feqîr gundî û mindî wan jî naydayînî. Niha ê ku vî cumhuriyeta hanê ava îtihatçî Terakî pir belakî mezin bû bi ser Müslümanan û li ser memeletê bekayê Osmaniyan Bizansan da hat. Eslê xwe da em bekaya Bizansanın dura Osmanî jî Bizansan dorgirtin. Yani anka em binêrin li vî coğrafya hanê ev xelkê Bizans bûn çi bûn gaz çûn uzay kesê wan qedr nema. Dew nav Osmaniyan daman bûn Osmanî. Osmanî jî ji xwe hikûmeta hûn da çêtir dizanin tevê temaşebana. Ew kekî milletekî nebû, esebiyetekî nebû. Her kes têda hebû, her renk, her ol, her tiş, her insan, her ırk têda hebûn. Vana sırf binê şemsiya alê Osmanî da top bûn alê Osmanî li dünya hukm ra kirin 700 sal. İslam jî bû şemsiya wana. Jar niha ji wana jî îtihatçiyan anên turancitî kirin mêjûyê wî dewletê bi cî girtin qwet kirin destê xwe bi destê kî bi destê İngiliz û Sky-Picot wana piştgiriya wan kirin wana nekirane İngilizan jî sebeb çi ye
چقا قال ارزاتی نگوتیه وتیه من چقا سلاح دادم و چقا وقتکم هم من تان دادن وانا مادام هم وانا نیارتی ناکن شهر ناکن از بابشه شکلی دنی دناو itaatçiyan ayar kır bu hasta itaatçiyan destani ser vana kırder ve kır desti xwe çu xelas bu çu jana em veger roja îro em kurmanç ji tarîxê sûd bigirin em gereka îro ticarî li pê hesabê çûk nemeşin em hatine astekî were memat û nemat ya em ê xelq bibin xilas bibin ya em ê xilas bibin ji ber viyan ez tiştek dibêjim gereka em kurmanç berê ewlê ji hev hezkin gava em kurmanç tenê kuştinê ji boî dînê xwe ji boî îdeolojiya xwe nayêne kuştin ji boî nasnama xwe tenê kuştinê ne ku bibêje ava filan kes şerîet xwaz bû min lê xist kuşt ava komünîst bû min lê xist kuşt ava nizamçı bû divê kurmanc e bes e tu kurmanc bî heqê te û kuştinê heye bes eştera ji ber wî madem kî wisa ye em jî gereka ji hev hes bikin em neyartiya hevdû nekin em piromê hevû pir mezin nekin li dora tiştekî piçûk jî em dikarin kom bibin nav xwe da şert û şûrtan dayînin li dorayê hereket bikin yani enka dijiniya ola hevdû nasnama hevdû nizam çikê hevdû nekin em bi hevra karin dare bikin biratiya me besê me rast e yani belekekê model yani îro roja îroyê model xuya ye wexta li cêkî düzenê çêdibî helbijartin çêdibî partî dikevin helbijartinê îtifaka çêdikin ve demokrasiye ya dora viya gerek herkes bê bayevde ji bo mafê xeya sereke bi hev re hereket bikin ji bo Türkan wekî te got ev zaten belabûyînê dixwazî millet dora keke Kemal erê keke Kemal milliyetçîtî tiştekî çer e yani milliyetperwerî erê mesela kaç CHP hes nakim ez zanim CHP partîkî çere ye CHP kîçê kiriye çiqas zilim kiriye qatilê me ye me sirgûn kiriye çiye ama ez gava Kemal Kılıçdaroğlu li wê derê dibînim yani kêfa min jê ratê bize dikim herkes ew ke ama Kılıçdaroğlu jî di ferqê daye eva zihniyeta hanê qatilê wî ye malbata wî ye jî çerê min e êwî ye jî ew jî di ferqê daye ama gereka îlla hesabê xwe veşartî nehêle axretê gereka îro bîne şûnê yani ez hêvî dikim ev li hevhatin û helalixî û nizam çik û çik ji bo hinderê wî vala bike mesela tere pir însanê ew tîne divê ya tu şerxwazî tu nizam çî û were vira divê partî tenê ji vana ra nehêlin werin vana li vira da cî birin bi vana ra mücadele bikin yani heviya te ji bo ku Kılıçdaroğlu ji bo Kurdan tişkî baş bike heviya heye yan tu dibêjî er çixas hindiktir ew Kurd e roja tenga Kurdîna xwe were dirê ji bo Kureyşiyan bike ji bo Kureyşiyan ha bike yani illa ji qula dar der neketiye trajedî wî jî hene di heyata wî da jî hene çîrokê wî jî hene qetliam û sirgûn û talan û nizam çê wî jî heye tu dibêjî çi yani dibî ew çermiyan ji bir dike ez wî jî nizanim erê tu dibêjî çi dibî bila bibî Akî li ku dibe yêdina li xirabtir kîjan nime partî dibe li kîjan na eslen qene eslî belliye kokayî belliye babî belliye sıravî silvavî belliye kifşeye diyare mümkün e yani em servekê nebêjin erê mümkün e yani em servekê bifikirîne hindiktir ew Kurd e yêdinan merov hine kes hene merov nizanî kî ye çi ye
ev mümkün. Ev mümkün e. Tabii hala Amerik ama Nijat Perest de be hem Kurmanca hem Aleviye. Evet. Yani du xalan da viyan nebaşe. Rastı. Yani Ere gereka meriv kude be kijan siyaset de be İla hesti xoy milli bercevendi xoy milli bigre berçev binda beji be eşkerati nebe be dizî beji cehevra meyanet be cehev hasbike. Çünkü divî ru erdê da kesê te himayeke kesê piştgiriya te bike tune ancak ji milletê te ve pişt te dike. Rast gerek be çi avaydı bir bula bir Kurd bigeşin hevdi yekizi çi imkanı van geçtik imkana seferber bikin le gora stratejiki merov hemberbe hevdi gerek tujmeli rojik ve vakta imkan peyda bun merov dikari bigeşi hevdizi yani jibo peşe rojezi merov vekiri belini ji Kurdan kes dijminê Kurdan nine medîtin gerek em navbênawan da vekê peyda bikinê yani aştiyê peyda bikinê hezkirinê peyda bikinê rastî di wî aliyê da ez di fikrê te da me min dixwast ki kesên aliyê dinê jî mesela Kurdê me Alevî yan yedinan zî xadî wî hissiyetê bin va hissiyeteke gelekî baş e milletperveriye İnşallah var ana. İnşallah ew jî var ana. İnşallah ez gerekî kevxaş bûm yani fikrê me hindiktir fikrê min te wek hevdî wî aliyê da spas hevalîkî tiştî Salah Badreddin tiştekî dirêj nivîsandiye êvar baş li ser babeta ve tarixa malbata Şex Saîd min bernama jî serî wan nebîstî bû lêberê min carek rahmetî Melik Fırat li Hevlerê Kurdistanê Iraqê dît ji min re got em pisma me hevin ez di eşîreta mala dibû me Elîka got ew jî cindikê ne ji Elîkanê her wa pirtûka Mela Hesen tişar serevdana Şex Saîd da gotiye ew cindikê ne gotinê hêja Feysal Fırat xaşin û spas kê Salah Bedrettin nizar malûmatê te heye Kurdê em Elîkîne erê gerek spas em Elîkîne gerek spas aşireta Salah Bedrettin erê vek ya yani vek dinê Melik persîve ji xwe gotin tune erê te berê kitabekî dinê nîşanda bû berêken vek vekinî li virê bate me got Şerq İstiklal Mahkemesi meclis ve biye daha tutkari herî ji belge Şerq İstiklal Mahkemesiyan belge bigir. Mesela Şeyh Said Efendi evya derketiye. Erê Şeyh Said davası. Ahmet Yangır devrada heşt mektup orta Kasım Halid Bey'e da heye. Mesela o Portuga gavadın te rava mı da o Portuga divyan derketiye. Van mektubana, van namana taybeti girtiye kiriye Portug. Çünkü o jivra derket. Kitaba Mahmut Akçuretiye müzik gavadını bekir. O jivra derket. Asas kaynak heve o jivra derket. Ev kaynak heve. O halakatı ne bu mevya xandı bu dizani bu. Mesela dizani bu. Emser ava betlisi. Ser şehadeta Kale Halid Bey'e tabi Yusuf betlisi. Çekat ya tırtıme garanti ki mahkeme wana çıma kat tüne. Çıma kat savcı
چی حاکم چه گوتیه ifade چیه پانچیه ادعانامه مقامی چه گوتیه گوا شهید خستنه چه ادعا کرنه شهید خستنه یعنی خواچر پاراستیه وسیعت وی چیه گرک آوانا هنه که درکبن یعنی مگاوا دنه گوت لی جاردن دوباره دکم مثلا مج یک پروفکی دیروکی را مجرا نامشان مجرا مساجشان مگو یا تتقاری بکشی آرشیو بلگان هلا جویج مرا درخینه او پر مهمه او پر خانه تو کسی که نگیان دیاری داری اوشی هلا نزانم چرده به راستی آنها yani Ali ki da belge hatine bekirin ni Ali dine da ez dibînim tendens ki dine ye gelek profesör ابیاجی yanzi مساعده وان چقاس هیه يعني برسات امبري ابياجي دولت چقاس مساعده كريه هاتيان بساندنه ايكوز عليها واندا ندا ne da ye ايكوز دولت تدا هي ناده eri disan yani tiştê hassas devlet ve dişernî tiştê ki hinek tiş heye naxazî آخره bêzanî بیانجی کم و زیده دزانه یعنی دا مرب دا دکاره ببی پرتوگیجی محتوا حرکتی و گوتن و مود کاره دا سرتشتکی بخفه بچه merov dikarî analiz bike yani bi saya wî de ev ter analizê dike erê min vê daviye yani tendensê gît gelek lekoliner hene üniversiteyê Tirkan îcaze didin ser mesela Kurdî gelek tişt benivîsandin hinek kesî bi Kurdîzî program dikin lê tu çawa dibînî yani rastî va vekî samîmî ye yani disan li wirêzî dixwazin hîlekî bikin tu çawa dibînî van karê üniversiteyê Tirk ولا براو ايكو بمرا اخانات که ان اولی لوی ولات مسلمان ترکی مسلمان ما بکن زکی خواه دامین بحری تو وقتی که ما قبول نکن از بناوان دا پرسکنیمه انم حالو وقتی وانا هر تش دبین هات سر مثلا کرمان جان دبین امت پاکیش ترا چما امت تو نه چما جمراه yani cephe vaji jukha kemalistin kemalisti jukha malume qatil menin bkhuna ma khoşuştene yani likuda her khir awana tu necmera ancak jukha rabben derman ya am gera perji am nebem piyay wana nebem piyay kemalistan am beseri khobin کیش خورا تو سوسیالیستی دخوازی هر دیرک به مارکس بزلقه لی خواره به مارکس سیاست خواب که چه پیترکان جورتی درخینه راسته چپ ترک yani مسلمان جی تو چما چه پیترشی اولدار ترشی جو orta خواه درخینه افندیتی آنا لطو واره لطو جی قبول نکه نه ای عربان نه ای فارسان نه ای ترکان ای قد تو کسی قبول نکه ببیجه جمن معقولتر جمن باشتر جمن زانایتر جمن اصلیتر تو کستونه ازم yani با Yahudiyan mesela با İsrailiyan Yahudiyan berek tu dizanî Mars bixezî vek bû keskî Yahudî bû navan da ba hereketa komünîst gelekî veke xurt e ji ber ki baveriya wan bixetinin ya tebe ya Portugal kale Şeyhan Rıza Efendi da derdi ki evet Şeyhan Rıza Efendi bahsa Yahudiyan jidi ki Portugal xwada Yahudi منطقه برزان دبی لداره اوک بون دبی کوله بون دبی آقای کرمان جوانا دکرین دفروتن هفدو اره گلک تشته که دجواره یعنی شهرزا افندی لبرا بستی که دبی ایشه اوک چه دکنن چملک چیه دیز میز فلان چه دکنن یکسی دبی قماش چه دکنن قماش ترزیتی دکنن قماش چه دکنن صنعتکار بون
دبی گرک ای آغام بو yani ağa ki defrot ağa ki dene ağa ki degert ev kedawana ortak bun yani av çe bexabit ya nevi bu nevi ağa bu Ya. Yani yani berin lehte ma ev kir berin yani cüyi gelek gune bune yani gerek güne buna yekiz van yani digotin eğer vekta vekek vere sistemi ki yekevi çebibi mesela mehlas bi le meselek ver ne bu tişki ver çe ne bu ev ev daviye mecbur man hindeki van gotin va reya بسر ناکوی وان جبو ملت خی کار کردن yani tabi وقت وام جبو ملت خی cüyi کار hakline cüyi mecburen اره از beni na cüyi hakline maftarın mecburen evdu bigrin çünkü hatta ne do na per kale muayb bçave xwe diye diktiye şahade zindiye yani bana kole bune hatine frotane hatine girtine İro işte az ki kendaya yani xwe xelas kirin bun devlet bun xudan riyaset bun xudan ev çün çıkara İsrail'e ja avana xwe xelas kir dor ja te me ja em xwe xelas kir ja dora اره me لی ev dibêjin em ji welatê xê hatibûn derxistin lê kitabê me welatîkî me destme dabû ew zî kitaba me ya dînî navî wî çi bû welatê me destme da em bi wî re yek digeriyanê digot yani ji bo kitaba xê ya olî ra dibêjin avantajekî me hebû ji ber ku zimanê me wî dabû wî tiştê dibêjin ya ji ber wî ev nîşan dide yani bi karanîna zimîn çiqas mühim e gerek ziman bi me ra yek bi me ra bî nav malbatê be li her derê de zimanê me bê qezî kirin em gerek zimanê xwe pêş de bêxînin wexta ev pêş de ket em êzî li ser bikevin Yahudi û Kurmanc Kurmanc da kalkê Yahudiyanan Kurmanc Hezretî İbrahim bi xwe Kurmanc e Hezretî İbrahim gava Kurmanc bû Hezretî ew ê dina ji giştikî nesla wî ne Pêxember hemû ji nesla wî ne Hazreti İbrahim li yani Haranê Hezretî İbrahim dimînî navê bêşik û şûbe navê wî Eberhîm Nemrut bana ji aynî qewmê ne ere yani min xwe li wekê dimînin tabi devra Mîtaniya em kurmaj wer milletekî beredayê nînin yani aka hinek nîjadperest Tirkan me piçûk dibînin bi me henekan dikin zimanê me tune nizam çi wer nîne em pir ziman milletekî bikokin dîroka me pir kêm nale em rehet pekî xilas nabin yani ev wekê de xuya dike gerçi efsaneyê kem da efsaneyê kem hene wî da xuya dike ki em koka me pir kûr e li vî mintiqê bereke Tirk bên berê milletê dinê Kurd hebûne bi hezar salan ji ber wî hem li aliyê jor li hem li aliyê jêr hem ji bakur hem ji başûr hem ji rojava hem ji rojhilat gerek tişkirtine fikir guhertine rastî milletê Kurd milletekî mintiqayê antîk e bi vî aliyê de problemek me tune gerek va bê zanîn ya veke dinê em baverim pirsekê ez bite li wekan dinerim ka acaba pirseye haq öz tiştî pirs kiriye babam Şeyh Said bi Tirkî pirs kiriye dibe bavê min Şeyh Said di kitaba bavê min Şeyh Said de Şeyh Ali Rıza Efendî dibe dereqî înaçiyan da fikrete çi ye
ایناچیه که شی علی رضا درخسته به حاله درک واندا فکرته چیه نظام تقال کر و که دنی قالا کسی دنی دکه و که اینا ایهانت چی کتاب دا نظام از در حق اتدام مفهم نکرد از بنی yani به ترکی گوتیه بابام شی سایت مفهم نکرد چه پرسیه گوتیه شیخ علی رضا افندی ده کتاب آخه بابام شی سایت افندی دا قالا هنک ایهانتچی یانده که درق بیتش دا فکرته چیه بله در حق ویتش دا هوا پرتوکا تو نبوش مززانه بو ایخانتی کرمانجان کینه مگاوادن گو جار نیش دبیجم بپرانی شیخ و آقای کرمانجان ایخانت به دوز کرمانجان سردان کرمانجان را دواملی کرنه خلقه نیشتنه خلق اهالی بگیجن هفدو دست هفدو خواه بگیجن مقصد و مرازی خواه برجواندی خواه پچوک ایلا کرنه ارته دولتی دواملی مؤثر بیه وان قوی خواه یعنی هنکان کشتکی نا ماموریتی دایوانا کریه مدر کریه نحیه مدری کریه کاتب کریه بکچی کریه پولیس کریه قرجی جردوان اچزان به شکل کی معاش دایوانا وقتی او شکل ها گریدان پیرا دا نیشتی اهالی خلق خواه بگیجینه هفدو دست بده هفدو ارتا دولتی و کرمانجان دا بیه پره نیشتی کرمان بسر که به راست عین قرجی ایرو عین بره حمیدیه آلاییان دا هبیه جردوانی یا وقتا Osmanlı tabii ki erdiki به دستخه دخینی دست که دا وکی قبول دکه یعنی که لبره خاندان وره اداره بکن پشت دمی که دنی دخازی بخه تایم بکه والیان قایمقامان یانز hükümdari بده می داوی نفوس قید که İzna tehebe ettiş deydin bebejim. بفرمو Mizeke Mustafa Kemal Şeyh Said Efendi şehit dixine فتواج Şeyh Kurmancan digre. Qatla Şeyh Said halal ya nine. Eko فتواج dede Şeyh Taği. Şeyh Taği. Hem Nakşibendiye hem Kurmanca ere فتوا dede debe Şeyh Said lehembere ulul emir hatiye. Qatla halal. در حق ناوی چی بو سعید نورسی روشا سعید نورسی چی بود چی دی بیجی در حق سعید نورسی دا سعید نورسی پیای ایتاچیانه سعید نورسی ایتاچیانه یاور قشتی باشی سنجر اشرف پاشایه مرف وان والیسی تحسین بگو طاهر پاشایه گلکی خدمت کریه ج دولت هانه را چیه حتان لافریقای بلاوک بلا کریه هاتیه شامه خطبه خواندیه ویرا خطبه خواندیه ده شامه دا 12 کسی مخالف دولت لبرچاوی ایدام کرنه لی میزه کریه حتی برینجی مجلس مصطفی کمال جی دعوت به تره مجلس دا مصطفی کمال را دبی موی اتحاد تراقی پروری معان مشروطیت گرک شرط مت تل میج بکی تو پاشای خلیفه دوسا خلافت دا توی تل میج بکی مصطفی کمال بگاده لی خرم چل میجه چه حالت دینی سویتری درد که دروا دوی اسنای دا او مصطفی کمال دا بزن هفتو دگرن دابن ایجادمن داینننجی کی مجبوریت یا هرکس دبین زندان میندان حیات های زندان جی نبیه برو ده حبسه دا بشب ده حبسه دا بیه برو لدر با بیه یعنی سربست بیه گری آجی دوام حبسه داشت دبین زندان دا پرتوک چاپ کریه
دا اسپارتا اسکی شهر لو که گلک جان آفونه چیز جان سکنیه یعنی همجی وان چاقان پرتوک چاپ کریه پرتوکی ویجی بخواه ننویساندیه وی گوتیه وانا نویساندیه پر دجوار هیا دبی حضرت محمد جی امی بیه اجی نیو امیمه دبی از آنم بخونم نزانم بنویسینم حضرت محمد نخوانده زانم و ننویسانده زانم از آن کادبه من نورجی گشتی که چوی خوادگرن درجه مدکن حتی نسبه دا دجنیان و اوکان دادن از افتراجی ناکن که دخوازه برا پرتوکی وکه بخونه دبی اجی نیو امیمه دبی الهام تجمرا دبی می اوجی دنویسینن دبی شر وزا لسرش ده هسپی بوم الهام ده هاز جمرا مندگو ملحمشی دنویسان رساله ور چاپو ya yani gerek teşekkür beji gerek ki balkeşe de elbette de devra Mustafa Kemal da vekta ve icaze ne da kitap nivisanlar ne mümkün bu yani hevarihe bile vekkir yaki Risale-i Nur da askeri kütüphanan da te khwandine hevala ki min anka me godariş dike üniversite mezuniye be açum askeri kütüphane açum zakir risale te da hay magar tani ani khwand evçen muhalefete evçen muhalife genel kurmaya Türkan Orduya Türkan Risale-i Nur bine bike kütüphana xwe Diyaneta Türkan bine bike kütüphana xwe ew tiştê pir ecêbe demek jûye ya rast e yani aciz nekin qexwe tal nekin rêya hûnkerin rê nîne devlet akasa ahmek şinine muhalife xwe bike çekirdega xwe ya peki Seyyid Abdülkadir Kürdistan Teali Cemiyeti Serokevi bu daviye ev ziyatı derdakirin veka alaka ve Seyyid Şeyh Said Bat alaka ki he bu yani çıma derdakirin yani politika kışkiriya Seyyid Abdülkadir kalemin بله از برسی بایی بدم سید عبدالقادر کالی من شهر رضا افندی استانبول تیراتی که جرا دبیجه آها قیام تشتکی آها آلی کاری دبیجه از زوداج نوالا ترکتنمه علم قطبه از یک شکالم از کرد تعالی جمعیتی دامه دبی هون ددوی داری دا مجادله بکن از قصران با اکی آلیکاری و ده نکارم ارم بلگی ناو خلکی او که نکارم جوان را داد که ادوی خواهی تویشی و از آستنگی جنینم بله انسان اکی معقوله خوش گوتیه نکاری بیه اما گوتیه خواهی ایشی والهف بینه انکمی علیه دانه بیه به طرف سکنیه باشه مصطفی کمال سیستم دینه میزد که نه آواج پر پیش توقعاتی هنه ویشتینن شهید دخینن yani merov ki makule teşekkür gotiye makule bir sali da merov makule elbette ki makule gotun tune şehidime eser serime eser çavime همجه را ریزدارن هم خلا میوینه سپاس کیک Faysal nizam veki dine gotun ete zede persementinin veki dine eğer gotun ete hebi bixazi teşkibi beji befrmo valla keki gotun emin gelek pırın gotun emin gişti ki yani az xarab kırının از نها جارek dine soğuşta bugün ankar Ramazan ejez westan dine Andra dikkat kır çay dukum dilimin perdişevde. Jibervi
تمجي آزاد بك ببرا ام بيان بس اكن بس اخوادي بيانش مرا بهلا بس اجدو بول منن باش از گره که خوش بوم خادی راحتی بده و وان روژه سر من گلک سپاس گلک سپاس از کیف خوش بوم وکی ترکمه که پشت وکی چند دقیقه همه بپیونی ام گوتاره می هجا اماتن داویا پروگرامی که نو حتی جاری کدنی ببینیم بخیر خاشیه ایوارا و بخیر سپاس هر بجی